Hi guys, ngiyanamukela kwi-recap ka-season 3 episode 23 we-Young and So. After le stunt esenziwe i-crew about uRamathuba sokuthi simfakele igundwane elo kwi-bag, so bonke-ke bapraise uKhaya nje bathi nje uKhaya uqhamuke kanjani ne-idea genius kangaka ukuthi afakele uprincipal amagundane. Uzabuza wami ukuthi nje kona wathathephi amagundane uKhaya azowafakela uprincipal. Athi nje yazi ngifisa ngabe bengikhona laphayana ngimbone nje, ngibone ubuso bakhe. Athi ubuhlayi buzokwenzani ukuba ubukhona ubone ubuso bakhe? Athi hayi, bengizohleka of course, yini enye bengizoyenza. Bese akhuluma kanjalo behleka, bekhuluma ngoKhaya, abuza ubuhlosi. So awusho ukuthi awusho wena noKhaya sekuphelile nje, izini like kuphelile. Athi amoya kuphelile indaba. Athi ulo ubuhle hayi lutho nje bengiyibuzela. Asamse eklasini umbone nje ukuthi uyacabanga nje khona aphezu kwayo. And then on the other side uTumelo uzama ukuthi alungise izinto phakathi kwakhe noMahlatsi. Athi lalela, bebelungiselele ekuseni ukuthi baye esikoleni, so bengakhulumisani. Athi uTumela, ngithanda lento eyenzeka la endlini, mina ngiyamkhumbula umngani wami, angithandi izinto iqhubeke kanje. Lalela, asenze nje masingena la endlini asikakhulumi ngama-politics angaphandle, asingakhulumi ngodikeki, asikhulume nje ngathi siyeke nje izinto ezenzeka la ngaphandle. Kodwa nje angifuni ukuqamba amanga ngalento oyenzile ngokuthatha ifoni yami nje beyingekho on leyo nto leyo, kodwa nje ngifuna izinto zibe right. Athi uMahlatsi, ngempela usho kuzokwazi ukwenzeka lokho? Athi uTumela, kuzokwazi ukwenzeka. Athi uMahlatsi, nambe sengikukhumbule mngani wami, kodwa khona into emele sikhulume ngayo uKhaya. Athi uthi uyakhuluma ngoKhaya, vele uTumela athi hayi avele amgxumele, yabo ezama ukuzibisa leyo nto leyo. And then on the other side ke i-crew nake isijabule ihlangene-ke babonga uKhaya. So bayambuza ukuthi so what's your next pack? Athi ipack, bathi papa action with the cause. Angibona uKhaya ukuthi nje usazama ukucabanga leli gama leli ukuthi thini manje leli gama leli. Bathi yini-ke i-action elandelayo-ke lana sesukenzani? Athi kuleya nginiphethe khona u-phase 2. And then ngapha-ke uTumelo benaMahlatsi besahleli bakhe-chapha. uMahlatsi-ke uyamtshela uTumelo ngendlela nje ajabule ngayo ngale basari ayinikezwe uprincipal, umtshela ukuthi izomisa evarsity iphinde imtholele nomsebenzi. Athi nje uTumelo, yazi nje wena nje uyi-God's favorite, yabona nje uNkulunkulu usebenza emfihlakalweni. Hayi, besakhuluma njalo kufike-ke uKhaya kathi nje muhweri kumele sihambe. Athi uMahlatsi mtshele uTumelo ngeke ukwazi ukuthi kuya lapho. Athi kumele sihambe la khona kunebantu abanoJesu, la kune-vibe khona, la sikhulu khona. Esayisho uMahlatsi athi uTumelo mtshele ukuthi ngeke ukwazi ukuya lapho. Athi abemdonsa uKhaya, athi sahamba vele. Athi lo uTumelo, ayi sobonana eklasini Mahlatsi, bye mkweri. And then ngapha eklasini-ke bamile-ke balinde uprincipal ukuthi afike eklasini. Athi uKhaya, yabona-ke nje lento kumele yenzeke, kumele sime kanje. Mese qhamuka-ke uprincipal avele ethi kunini sikulindile sifako. Ebegcona uprincipal mayengena kathi ababingelele mase bahlale phansi. Methu uthi uyabheka lapha, athi kumele sikhulume ngalento eyenzekile. Mayethuthi babeke i-condom phezu kwetafula lakhe. Mayebuza ukuthi yini lena, ngathi khona nokusa-trunk, yini lena, ibikoba lento leyo. Bathi hayi bo, thina siyathina lento, uyazi ukuthi asisebenzisa ama-condom, no condom no sex. And then-ke mese sephumile-ke lapho-ke ahamba abiza uMahlatsi ambuza ukuthi yini oyaziyo iplano yila abafundi le. Athi uMahlatsi ayikho engiyaziyo se. And then ngapha i-crew isihlangene futhi sebehlanganisa indaba yephathi-ke manje-ke bathi team kuzoba
i-condom and stuff, lona uSifakathi uzohlanganisa utshwala yena yabona nje bahlanganisa manje phase 3 wabo lwale plan yakhe yokudicelelwa uprincipal phansi. Ngapha uTumelo uhambe eyikhulumisane ne-calculator enza ngathi ukhuluma nefoni. Amdabukela Alex athi hawu ngiyazi ukuthi ibaluleke kanjani ifoni yakho, yazi lento eyenziwe uprincipal nje ayikho right. And then babuyisane-ke benopalisa-ke athi nje yazi nje nami ngithandile le video okade uyipostile nje, yabona nje lento eyenziwe uprincipal ayikho right. Ngiyazi ukuthi mina besilwa nawe sibangu sifaka, kodwa nje angifuna ingene leyo nto leyo manje. Hayi ubona ukuthi nje ama-girls ayahlangana manje-ke athi nje upalise yazi asambe endlini yami niyazi I'm your girl, khona ama-condom yakhona lapha, so nje ngizohamba ngiwathatha siwasebenzisa for i-team yethu. And then ngapha uprincipal ubizile uKhaya uyamtshela ukuthi ngiyazi ukuthi wena ulida labafundi ukuthi nenze lento niyenza lama-pranks enwenza lana. Umbone nje ukuthi uKhaya akekho bothered futhi angaxolisi, athi okay ngiyabona la ukuthi awufuni ukuzehlisa, awuxolisi nokuxolisa kule detention ka-1 week engikunikeze yona, ngizo-edela isibili iviki kuzoba 2 weeks. uKhaya okay. And then mephuma ngapha-ke afice uMahlatsi ehle noPuseletho aculele ingoma lena ethi hey mina sengishintshile, uphi umntwana hamba noJesu. Athi hey wozani lonke la nizobona le mpimpi leyo uMahlatsi usengipimpile kuprincipal, kade ngibizile mina uprincipal sengizoxoshwa-ke mina la esikoleni, sizoxoshwa la esikoleni ngenxa yalo. Wonke umfundi amemeza athi wow impimpi wena. Athi uPuseletho asambe Mahlatsi, athi uzama uqinisa ubuso uMahlatsi uyababuka. Athi asukuma uPuseletho athi asamba, asukuma amlandela uMahlatsi. Bonke bamemeze nje bathi nje uyimpimpi kanjani. And then ngapha uKhaya-ke babhizi baqhubeka ukuzama uku-organize indaba yotshwala nalokho-ke. Athi nje lona uKhaya usifaka usanayo lento yakhe loku ingabaza yesho ukuthi yibo mfethu usho ngalento yephathi lena ngesingene kunkingeni noDeclerk athi hayi kuleka uDeclerk unginikeze i-final warning, nami ngimnikeze i-final warning manje-ke kuzongibona mina ukuthi kubani mina manje. Ngapha-ke uTumelo-ke udiniwe-ke manje, udinwele uMahlatsi ukuthi usihambile wayompimpa uKhaya ngalento le kade beyenza ama-pranks kuyena. Athi nje ngeke nje kube khona i-peace phakathi kwami nawe, mina nawe ngeke nje siqhubeke simabangani, kumele ukhethe wena ukuthi khona mina noma uprincipal. Mawusaqhubeka nje nalento yakho nalo principal wakho, mina nje ngiyaphuma nje ngiyakuphuma kube nomnganweni wakho. Uzayaphela lana-ke mina umngani bakho, mina noMahlatsi. Nawe Mahlatsi ungaphinde nje ungikhulumise, ungaphinde usho lutho mina kumina wena manje. So yeah, that's the end of the episode of the recap. See you on the next one. Thank you. Bye.